Botswana Thinking Law ko ke letsisang gaufi le molao. Tsatsi mo khatisong ye re tabe re bua ka lehatshe. Pele ga re tsena mo khatisong ya tsatsi jeno ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha ile gore o na le kgang itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o ileng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ke ne ke batla go le itsese gore ha le dirisa maranyane a di-laptop kana di-computer go na le dinako tse di tsentsweng mo khatisong go supa ha ke buang ka ditsetsana dingwe. Yaanong le tla bona go na le tselana e nang le meradi mo teng le ka ya ko ditselaneng tsa teng gore e le ise ko ke buang ka ditsetsana tse di rileng mo teng. Ha ile gore ga le kgone go dirisa tsone ditselana tse di kgaogantsweng tseo le kgona gore le bo le tobetsa ha go teng show more kana ha ile gore le mo mogaleng wa letheka e be le tobetsa ha go nang le mokwalo o supileng ko tasegong gore go le ise ko descriptioneng. Ha le tsena mo descriptioneng la ko tase le tla bona go kwadilwe dinako di le botala. Ha le tobetsa mo nakong eo ha botaleng jong go tabe go ya ko le batlang go a teng mo khatisong. Ha re tswelela ka khatiso ya rona mo e tabe ile tsetlana ya ntlha ha ke bua ka dikgang tsa lehatshe. Go tlhokagala gore re bue ka kgang ye mo ditsetaneng tse di harologaneng ka gore kgang ya lehatshe e ntsi. Mo tsetaneng ye re tabe re bua ka lehatshe ka kakaretso, re bo re bua ka lengwe lehatshe le o kgonang gore o le hiwe. Lehatshe mo Botswana le kgaogantswe gararo. Go na le lehatshe la goromente le le bitswang state land. Go na le lehatshe la mongwe le mongwe le le bitswang freehold land. E be go nna le lehatshe le e leng gore ke la morahi le le bitswang tribal land. Motho gore o na le lehatshe o tshwanetse gore a bo a na le sesupo sa gore lehatshe le o le hilwe ka tsamaiso ya molao. Mo khatisong ye ya tsetana ya ntlha re tabe re bua ka lehatshe la goromente e leng state land. Lehatshe le la goromente le hiwa motho ha ile gore o ikopela lehatshe mo goromenteng mme ebile lehatshe le kgona go nna le ditiriso tse di sa tshwaneng. Go na le lehatshe le le ka hiwang le hiwa gore e nne dijarata kana bonno. Go na le lehatshe le e leng gore le kgona go hiwa gore go nne madirelo kana mo go teng commercial kana industrial. Ha lehatshe le hiwa ke goromente lone la state land, tiriso ya lone e supa gore o ka dirisa lehatshe leo le gore ke la gago nako e kae. Ha lehatshe e le la bonno kana la go direlwa dijarata e tabe e nna nako ya dingwaga tse di ka tshwarang 99 99 years. Mme ha ile gore lehatshe ke la madirelo mo go teng commercial kana industrial e kgona gore e nne dingwaga tsa 50 years. Mo teng ga mokwalo o tabo mo hiwa go tabe go buiwa gore tiriso ya lehatshe le ke eng, lehatshe le ke la sebaka se se rileng le gore o tshwanetse gore o bo o agile se se tshwantseng go agiwa mo lehatsheng leo le gore dikago tsa teng di tshwanetse gore di seka tsa nna ko tlase ga selakanyo sa bokae. Lehatshe le ha nako yone e hilweng e hela motho o kgona go ikopela gore nako ye e atolosiwe ke goromente mme ga gona sepe mo teng ga mokwalo o reng goromente o tshwanetse go dumalana go atolosa nako e. Motho ha hilwe mokwalo o bitswang go the deed of fixed period state grant, nako e tabe e bua gore re go ha mokwalo o e leng title deed ka nako ya gore
mme ebile yaanong nako yone ya dingwaga tse di hilweng e simolola go tsamaya. Motho ha e le gore o hile yone deed of fixed period state grant mo teng go tlabe go buiwa gore mo dingwageng tse di 10 ga ona teta ya gore o ka rekisa lehatshe le kana wa le neela mongwe motho. Ha e le gore o dira yalo pele ga nako ya dingwaga tse di 10 go rela gore o tshwanetse go nna le tuelo e e diriwang. Ha go ntse jalo motho yo o tshwanetse gore a bona ha godimo ga mong gore a lehatshe le o le agile yaka ne go tlhokagala. Ha e le gore ga a le aga batho gantsi ba tsena mo tumalanong e e bitswang gote development agreement. Tumalano ye e le gore ke batho ba ra dumalana gore nna ke le bonolo o hireng lehatshe le ke dumalana le maipelo gore maipelo o ta aga mo lehatsheng le. Ga maipelo a sena go aga mo lehatsheng le yaanong ke dumela gore ke tabe ke mo rekisetsa ditshwanelo tsa me mo lehatsheng le. Mo go direlwa gore ka ga molaong wa Botswana lehatshe ga le kgone go rekisiwa le la goromente. Ha go ntse jalo tumalano ye ya amogelesega ebile kgotlatshekelo e buile gore ke tumalano e ka ga molaong. Ha motho a batla go rekisa kana a ha mongwe setsha se jaaka ke tlhalositse go tshwanetse gore go bo go kopiwa ko go ba gang lehatshe ba Department of Lands mokwalo o go teng ke one wa compliance. Mokwalo o ko no tabe mo bua gore rona re le baka boditsha re dumalana gore lehatshe le agilwe jaaka re ne re bata ka jalo ga re na kgothang gore le bo le kgona go rekisetswa motho o sele. Ha go sena go tualo go tabe gape go tshwanetse gore go isiwe mokwalo ko Botswana Unified Revenue Services BURS gore go kgona go bona ga lekgetho le go ting transfer duty le tshwanetse go duelwa kana mo ga go lebile motho wa teng ga ana tshwanelo ya go duela lone lekgetho le. Motho ha a batla go reka kana a hiwa setsha se ke yo mongwe se tabe se hiwa ka mokwalo o go teng deed of transfer ha e le gore go rekisitswe. Mme ha e le gore o se hiwa mahala tsa tanki e tabe nna ka mokwalo mongwe o bitswang gote deed of donation transfer. Mekwalo ye e tabe e baakangwa ke mmueledi o bitswang conveyancer. Ha godimo ga mokwalo wa deed of transfer kana deed of donation transfer go na le ye mengwe mekwalo e leng gore e tabe e diriwa gore batho ba kgone go e baya menwana. Mekwalo ye ke mekwalo e tabeng e bua gore motho yo o tshotseng lehatshe kana o rekang lehatshe kana o hiwang lehatshe ke motho wa nama le madi kana ke kompone jalo jalo. O lebelele kgatiso ya me e ke buang ka diteta tsa batho gore ba tseye dikgato ka ga semolaong ka gore mo teng ke bua ka batho ba nama le madi le batho ba semolao le gore ka ga ba ka dirang ka teng ke jang le dithata kana ditshwanelo tse ba nang le tsone ka ga molaong. Ha go ntse jalo dipampiri di tabe di isiwa ko go teng deeds registry ko ba tebeng ba dikanoka ha ba dumela gore sengwe le sengwe se dirilwe sente go tabe go registariwa kana go gatisiwa one mokwalo o go teng title deed. Me title deed ya teng e tabe e bitswa yone deed of transfer kana deed of donation transfer. Mo kgatisong ye ga ke bue ka thothomiso tsa lone lekgetho la transfer duty. Mme ha le ka sala morago tsebe ya me
ya Botswana Thinking Law mo maranyaneng a Facebook mo teng ke tsentse gore go te motho o tshwanetse gore a duele lekgetho le ke a dirile jang gore motho o go te nya yena ga a tshwanna go duela ke ga go dirilwe jang mme ga e le gore le batla gore ke dire kgatiso e itebagantseng le lekgetho le la transfer duty ke kopa le mpolelele mo maranyaneng a yone a Facebook ko Botswana Thinking Law le mpolelele ko tlase ko go kwadilweng di-comment kana le mpolelele mo maranyaneng a Twitter ko @BW Thinking Law gore re itse gore ke dikgatiso tse le ka nnang le kgathego ya go utlwa ka tsone ha motho a hiwa setsha mahala gone mo ke buang ka donation gantsi ga go tlhokagale gore a bo a duela lone lekgetho la transfer duty mme go na le lekgetho le sele le le ka ha molaong wa capital transfer tax le leng gore le ka dirisiwa gore ba biware se ba bue gore o tshwanetse gore o duele lekgetho jana le jana mme ga le batla go le gone gore ke bue gore go lebelelwa eng ha motho a hiwa lehatshe mahala go bona gore a o tshwanetse go duela yone capital transfer tax kana nnyaa mpoleleleng jaaka ke tlhalositse ke bone gore a re dira kgatiso kana ke tsenya mo maranyaneng a mangwe ha go sena go nna jalo motho o hilweng deed of transfer o kgona gore a bo a hitisetsa setsha se ko go yo mongwe ha setsha se heta gape se ya ko go mongwe se hitisiwa gone ka deed of transfer gape mme ka gore e tabe e se la ntha setsha se hitisiwa ga go tlhokege gore go bo go batiwa mokwalo wa compliance mme mokwalo o tswang gone ko BORS le mokwalo o tswang ko city council kana council e lebaganeng e bitswang go the rates clearance wa tlhokagala le ha e le la ntha mokwalo wa rates clearance wa tlhokagala mme ha e le gore setsha se hilweng motho ke goromente a se tshotse ka deed of fixed period state grant se tsewa ke motho e le motho o e leng gore o se tsaya e le boswa molao wa re ga a duele lekgetho le la transfer duty mme yaka ke tlhalositse le tampolelela gore a le batla ke dire kgatiso e itebagantseng le transfer duty ka sebelebele motho ha na le yone deed of transfer yalo ga gore e le gore nako e hilweng mo deed of fixed period state grant e simolola ko ntheng ha re lebile sekai motho a hilwe setsha se ka deed of fixed period state grant ka 1980 tsatsi eno ka 2021 go tabe go rela gore nako ya dingwaga tse 41 41 years e hitile mme ha e le gore ke setsha sa dingwaga tse 50 go rela gore go tabe go setse dingwaga tse boroba bongwe mo setsheng seo ha motho a se hiwa ya ka ile transfer jalo ga gore gore dingwaga di simolola ko ntheng nnyaya o taba a tsaya tsone dingwaga tse boroba bongwe tse di setseng mme ha nako ye e ya bokhutlong kana e helela dithabololo tsotlhe tse di beilweng mo setsheng se di boela ko goromente ebile goromente ga a duelele dithabololo tse gotlhelele ke dingwe ditsetlana tse di beilweng mo mokwalong wa ditumalano tsa setsha se motho ha nako e hela o kgona go kopa goromente gore a tolosa nako kana le nkokeletse nako goromente o kgona go dumela kana o kgona go gana ga gona sepe mo mokwalong se se reng goromente
o tshwanetse gore a ba leba kopo ya gago a ba go neela seo se batlang. Ke lebogela ha le nnile le nna mo kgatisong ya tsatsi jeno. Ke kopa gore le rate le subscribe ebe le amogana kgatiso ye le ba bangwe gore le bone ba nne podimatseba. Ke kopa gore le ntshale morago mo maranyaneng a Facebook go Botswana Thinking Law, maranyane a Twitter at BW Thinking Law. Le mpeleleng maikutlo a lona kana ha e le gore le na le melaetsa ya gore ke kgatiso e le ka tswang le na le kgatlhego go itse. Re tla kopana mo nakong e sele. Ke kopa gore le letse toloko gore malatsi otlhe ga ke tsenya kgatiso e ntšha le kgone go bolelela. Go siame.